wata safaso mashini ga wondele unawata unacho that's la machine kare tala mashini mafua kamutu atiri gumu na kwa franchement mi kata samu tutakuwa mwone kwa hospital katuze byako bima comment ça débrancher tawa mtu wa utaumuna mashini wa chini débrancher mtu waba utakumuna bichi mashini bawondele ngawo umuntu badabika mu ngolo za yandi benji kanwana kama nichoka batekele bakulima kwabula tala karashirati mangeta na musuko donc butu tabwana ku l'hôpital donc ngolo za yandi benji katanwana ngolo zo zishire après weli kuliko wafunda kani parce que covid-19 donc t'as no machine ba komana wonda nakani chini donc ngolo za mwana bakala za machine ko kanire yani masakwa yi bote ibele ba kuye sakwa ni buna mais comme place kani ba mweni ke nda kwa bobo bakuli mana kwa bula bina ya bensoni bakuli mana kwa bula parce que mon chitara parce que yan kwata wumuna kwa ni vraiment nuana batano wane vraiment chari nuana donc si bubu si question quand vraiment ni waso wana tu moka duka kwa ni metal nuana kwa la fin voilà fin que